Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo aming papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam tayo ani Feli at taga syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Nalidayak, Mr. Lonely. Gapo tanapukaw ko ti best friend ko. Gapo ken aya. Bueno papagayam, intay man tinggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Pagama Feli. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. O sige, best friend. Ibusam day tayo ti basom ha? Sayang, no di mo maibos. One, best friend. Naimas da ito'y adyos. Kasama tanda ito'y sandwich mo. Naimas, paborito. Amok mo ta paboritom day takat. Iso nga rod aday tatiin sa ganak para ken ka. Thank you, best friend. Ala, agmerienda ka pay. Tain nakagpelas, tapno makarwartan. Agawa ang nga rod Ang mga no datalaangan ti urayan da iti birthday party apapananta. Okay, mabit lang nga rod, best friend. Naimbag tayo may kayo adwa. Agyaman iti idadar ayo. Saan nyo pinagkidkidan ti nyawis ko? Narigan mo tapagkidkidan ka Kat birthday pay. Happy birthday, friend. Agyaman na ka. Naragsakak gapo ta dimmaray kayo. Oh, Brent! Kumusta? Oh! Ada ka Diamond Joel! Yamamu ka man kadagito friends ko? The Feli ken Laura. Uy, kumusta kayo? Nagpipinta sa babalasang. Nasayat, mat. Iso ni Joel, kasinsin ko. Dito yan nagtrab-trabaho. Gapo ta naawat iti may nga opisina iti taon. Kastagayam. Ala, umay kayo. Agsasango tayo ni tilamisaan. Kat ituloy tayo agi istorya. Jack impagarup nga dagayan na taer akasinsin ni Brent. Agayam ni. Jak mat impagarup nga dagayam. Nakapimpintas adayag agayam ti kasinsin ko. Sige, man kay lata, Feli, Laura. Di ka agbabay na? When Brent, talagang ang busog kami. Gapot na naimas ti sagana. Apay adimat matimtimak takadwang, Laura. Kastaladay ta. Managbabay na talaga ni Feli, insan. Feli, agsao ka mo ta. Di ka agbabain. Hoy, Feli, agriin kan. Maladaw kan, iji opisina yo. Makaturo-turo ka pa, nanang. Apay ngamin aparbangon, asimmangpot ka. Maturo ka pa. Di kan agtrabaho. Agtrabaho Bumangon ka nga rudan di taamangan no maladaw ka. Among Feli, Jack nakaturog. Ngamin. Jack maiwak si iti panunot ko ni Joel. Anya? Wan. Amom, nagpigkat. Di pa nang mat-mat-mat na kanyak si ka. Iso anat nagadagos tirik na kankwana. Laura? Inala na ti cellphone number ko. Iso nga uray ti text na. Good morning! Ay, naladaw ka. Ay, sayang man ang tipan nakaladaw ko. Apay nga minanaladaw ka, Brent. Traffic nga ron. Ay, uwan nga yan, Feli. Kinid daw ni Joel ti cellphone number mo. Inted ko na. Awan mo't siguro dagas na. Iso nga urayam, taawagan na kanto. Adto iti pagsasangwan yaw. Agkapi kayo pa'y kabayatan ti panagsasarita yaw. Agyaman kami, nana. Agyaman kami, nana. Filay, makaamukan ka dagiti sa nga ilim. Inak pa iti kusina. Wan, nanang. Panawan kayo pa'y. Anya ka diti maipaay ko kada kayo. Gagangay iti baro. Pumasyar iti balasang.
Kuan. Feli, siya akong timang ibaga. Ada pa nang gusto ni Joel kan ka. Anya? Amo, Feli, nag-text kanyak ni Joel. Kinumusta na. Kat amo, imbaga na nga gusto kanya. Anya? Ay na, no agaram kanya kiti personal. Talaga asong bata kon. Kuan. Talaga nga ididamo pala ang makitak ni Joel. Ang gusto akon kan kuana. Nagpaido, mati marikrik na kan kuana. Kasta ka di. Agayatak ka talaga kan kuana, Feli. Ay, Wingayam. Inala na ka ni Brent, tinumber mo. Saan ka di? Kat? Anya nga iti ibagbaga na kan ka. Kuan. Awan mat. Ay na, talaga nga gayatak ka ni Joel. Kat sapay la ko matakas tamat tirik na kanya. Ag gusto ni Joel ka ni Feli. Day tatipod no. Anya? Pudno ka di dayta nga imbagam? Wen. Kinapudno na. Nagpakuyog kanyak ni Joel. Sinarong karan mi ni Feli. Ay, natama na talaga ka ni Feli. Na-inlove adagos ninsan ko. Saan ang mabalin? Ay, meta talaga na ito'y barako kape. Ay na. Agkape ka na. O sige, awanan ganas ko ngagkape. Ha? Mapana ko ni table ko. Oh, Laura, best friend. Di ka matagunay gitan. Aglanstan Di ba ito maliw? Best friend! Intan Talaga di naksumbatan. Way man, di naksakit mangmangan. Hoy, aglanstan Sige, mapan ka lang. Ag-lunch ka, siksika. Apa yan? Makapungtot ka matan. Saan? Ngamjak la kaya tinamwak. Nga anya? Asinarong karan na kagayam ni Joel. Gapot agayat kan ka. Ang best friend ta. Kat amom nga agayatak kan kwa na. Laura, No talaga anapatagak kan ka a best friend mo. Saan mo atutupan ni Joel? Pangasim ko ma, tadi nakliklikan, Feli. Manuntiawag ko adi mo sinungsong batan. Dagiti text ko kan ka. Di mo pa replyan. Sana ko napagtaktakan iti oras, Joel. Sumapol ka laangan iti sabali a babae nga ayatam. Anya? Nangag mo timbagak, Joel. Jak maaramid dayta. Gaputan na pudnuakken ka. Agayatakkan ka. Maawatak no awan panagayat mo kanyak. Ngam pangasim tadi na kumaliklikan. Agurayak no kaano nga grossing ti panagayat mo kanyak. Anak, saan ati best friend mo tilapad? Iti kinapudnuyo iti tunggal maysa kan ni Joel. Nanang, Agayat kan ka ni Joel. Kat agayat kamat kan kwa na. Di awan parikot. Tabaro kan balasang kayo mat. ngam agayat mat ni Laura kin ni Joel. Rombang kuma ama kaawat ni Laura, anak ko. Ngamin, iti kasta nga imbaga na kan ka, adi mo tutupan ni Joel, gapot agayat mat kan kwa na, kat panagimbubo ko daytan. Nanang, Gapot agayat ka ni Joel, kastan ti ibaga na kan ka, panagimbubo ko daytan anak ko. Rimuar ti natural nga ugali na. Nasingpot a lalaki ni Joel. Kan addaan mo tan iti trabaho akas kan ka.
Isu nga awan ti makunakkan kwa na. Kat no ay ayatam, saan kami akumontrakan ni tatang mo? No pa'y kasta, at dalatakan kan amang ngedeng anak ko. Wen Feli, kasta ti mawatak ka ni Laura. Angin, sorry langan. Tasaan nga iso ti kayat ni insan ko Joel. Ngam, kasanon no gumura kanya. Saanan nga iso ti panunutem. Feli, ibagakkan ka dito ya. Nasingpet ni insan mo. Awan ti mati nga aramid na. Kaya nasaya ti ugali na. Saan kan tungag babawi kan kwa na? Anya ti pagsarsaritaan yung adwa. Ni Joel. Ibagbagakan ni Feli, asong batan nan ti kasinsin ko. Gaputan na pudno kan kwa na. Anya? Brent, di ka agsao iti kasta. Oh, makita mo. Uy, Pimanawan. rumbang lang nga aklunin na asaan nga iso ti kayat ni insan Joel. No diket siga, Feli. Rabiin, Joel. Ngam apay nga imay ka. Kanayon ti overtime ko iti opisina. Iso apasinsakan. Tarabiin nga imayak. Joel, Feli, ay ayatin ka unay. Pangasim ko mata di nakliklikan. Nakasaritak ni Brent akasinsin ko. Kat imbaga na kanyak ti makagapo. No apay akayat nakaliklikan. imbaga na. Wen, ngam saan ko maan ni Laura ti makalapad iti relasyon ta? Joel, Ay ayatin nakmet, saan ka di? Kaya't ko amang nagtipod no, Feli. uwan. Ay ayatan kamat, Joel. Brent? Ni Feli? Nag-lunch ka din? Jack na siputan na rin mora. Sinukon ni Joel. Nag-lunch da iti restaurant. Huh? Saan ka di nga imbagakan ka ni Feli? Asinong batan nan ni Joel? Anya? Agayan ayat dan Ket maragsa ka nak para kadakwada. Kasta gayang tikayat mo Baga ni... Pues, aglinipat tangarudan nga ag-best friend. Laura, saan ko mamatagasta? Pang-asim ta maawatan na kami kumaki ni Joel. Awan patagkan ka ti panag-best friend ta. Napatpatagkan ka ti lalaki. Pues, aglinipatan. Anya? Laura, sorry. Pakawanin na. Gaputa sinong batak ni Joel. Agin inayat kami. Katrumbang kumaamaawatang dayta. When? Ngamlipatan na kon a best friend mo. Gapo talinipat kan. Di ka kumagumurgura kanya, Laura. Pang-asim. Kas itinakonak. Aglinipatan nga ag best friend. Sa anak idi anak kibiyang iti agbalin apang ngedeng mo anak kaw. Ngem makitak ita mariribukan kan. Tatang, Wen ata ginuran ti best friend na. Kat aglinipat da kanulaangan. Kinasaritam ka di day ta a best friend mo. wan tatang. Ngam dinak mapakawan. Nukas ta nga raw. Kat awan mabalin maun. Nagpakawan kamut tayo. Ngam di na kamut mapakawan. Di awan mabalin mau. Saan mo't asikate ayan ti problema. No di ket isaw anak kaw. Di na kun kasarsarita iji opisina. No kas na akasarita, saan asumong sungbat, akas laawan nangag na. Di mo ipilit ti bagim kinkwana anak kaw. No pa'y kasta. Saan mo agurguraan? Gapo iti ipakpakita na kin ka. Tadumteng tumot laeng ti gundaway, nga iso amis mo ti umasidagkin ka. Tatang, Ngam niya, anak kaw, di ka unay agtalag ken ni Joel.
ta mga nulukon na kantulaang. Tatang, Amok anasingpet. Ngem, awan kastay aganat kalata anak kau. wan, tatang. Good morning, Laura. Intag kape. Nasapa pa'y mat. Uray kasta ti ipakpakitam kanya. Pagayam kalata, Laura. Aday wanlak. Mangrugi ako nga agtrabaho. Ado ti irin Pasko ita. Tulungan kan, Buisit. Aday wanlak. Buisit ka. Sige. Na talaga akayat mo adi ka kasarsarita. Aramitak day ka. Ngamlaglagi pam ko mga awan basol ana aramitak kan ka. Tapnuguraan nak akastoy. No napaay ka man kan ayat. Aklo nam day ka. Saan nga amin akayat tayo kat maipaay kada tayo, Laura. Nang runa ken ni ayat. No pilitam atagi ko ang timay sang ayat asaan mat aparakan ka. Saan ka matlaang anaragsak. No di kat liday laang ti ipainan. Gumurgura lata aging gaita ni Laura, Mr. Lonely. Ket da kami mat kini Joel, agtultuloy pay laeng ti ayan ayat mi. Ket awan ti makunaken kuanan. Gapo ta talagamat nga ipatpateg ken ay ayaten na. Tuy pagayam mo, Feli. Agyaman kami mat iti daytoy apakasaritaan, pagama Feli. Kablawan kayo iti kaayan-ayat mo, ani Joel. Ket sapay la kuma, tagtultuloy lata ti ragsakyo, ano anyaman ti dumteng aparikot iti relasyon yo, ket natibkar kayo lata. No may papan mat iti best friend mo, pakita am lata iti nasayaan. Tababaan iti kasta nga aramidem, maalanan to ti agbain. Numampay gapo iti pride na, ket di na maiparikla dayta, ngam iti kaunggan na, ket nakaamirisan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan ngayon patulod, ni Pagama Feli, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Kan iti mat direksyon, Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.